engasekho kodwa yena. Mayibonge Nkosi. Ngiyafisa abantwana baNkulunkulu ukuba sikuthandazele lokhu kakhulu. Ukuthi ma umuntu esedlule emhlabeni ilambu lakhe lokukhunjulwa lingacini. Amen. Ngoba ikhona ingozi yokuthi ma ungasekho emhlabeni ilambu lakho liqhubile ukukhunjula umuntu wawuzela abantu ukhona emhlabeni. Ngikhumbula umkhokheli bantwana beNkosi owakwakhuluma emhlanganweni wathi uyise wakhe wayemthanda kakhulu uShembe wayehlala endala ehlabelela uthi kodwa kwathi ngomhla kuphela ubaba wakhe akangabonakala ekhambeni kwakhe emhlabeni. Na into ofuna isihlupe kakhulu futhi ukuthi uma umuntu ehamba kanti ucilaphi la khona engasabonakala umuntu. Uthi wahamba ubaba wakhe akangabonakala emhlabeni akangabe sabonakala uthi iminyaka uthi kodwa ubhuti wayejwayele ukuya enkosini ilanga afika athi ubaba wami lokho wahamba akaze ngimbone ithi inkosi akasumbone athi inkosi usizombona iphele iminyaka abuyele enkosini ilanga athi baba ubaba namanje akaze ngimbone angazi noma yasihlupha lonto thina ukuthi uma umuntu ehambile sihlupha ukuthi kanti ubonakala nini ngoba njengoba sikuloku ukukholwa simele bona njengoba sikulamagceke simele bona uma bengakhulumi bona siyofike sithi sizothatha mpha amacala ngoba amacala emsamo ngafani simele bona phela abantwana beNkosi. Yini ungasikhathazi ukuthi abaveli abakhuluma uthi ke wafika enkosini elokuthi baba ubaba ngimoni iminyaka ngeminyaka uthi kwathi ngelinye ilanga uthi ubhuti wabona indoda ekhuthile ebusweni lo wena wabona insimbi esuke kade ihlele emanzini uthi wayibona le ndoda isa kuyena ikhuthile ingabonakala ebusweni uthi yathi sawubona mntanami uthi wafuna ukubaleka esibonakala ebusweni uthi yathi mntanami mana uthi wabuza ubhuti uthi ubani wena uthi wathi ngani nguyihlo nje uthi ngathi baba ngikwazi unjena uthi mntanami njengoba ubona nginjena nje ngikhunjula uShembe ilanga uthi bengiboshiwe ngafika ngesiphambeko sami uNkulunkulu wangifaka kwenye indawo khona indawo mntanami ade ngiboshwe kuyona ngoba manje lahlukene uthi khona indawo ade ngiboshwe kuyona uthi khona indawo mntanami engifike ngafakwa kuyona umgodi nje uvukume bese kuvalwa phezulu uthi beconsi icothe libandayo imini nokusuku icontela ngizongibona ngikuthile nje uthi kodwa ngenxa yomnikelo wakho obude njalo ufike enkosini uthi ngithengizwa kwavulwa phezulu uthi kwathiwa umnikelo wengane yakho usuze wakukhulula namhlanje uyakhulula esenzelwe zonke izinto kanti akayibona uphansi kwetshe. Yini singayikhathazi nalento uthi baba ngimoni umkhulu ngimoni ugogo wami lokho ahamba ngimoni umyeni wami akaze ngimoni. Mayibonge Nkosi. Ngiyafisa lo mama namhlanje ngoba ngiyambona ungenile ezweni mayibonge Nkosi. Abantu abafundele ukufila nganoma ngisho kahle bafundile. Kukhona umuzongo utshela ukuthi cishe mhlawumbe ungenile ezweni ngoba ngibona nesandla sikaShembe umfundisi. Ngibona nabavangeli ngibona nabashumayeli nebandla lengaka nabakhokheli. Ngiyabona inkonzo yakhe yavuma usho uma ukukhululekile lapho khona. Namhlanje bengifisa isifiso zokuthi akabuye enganeni zakhe. Azoyitshela ukuthi abantu ababengikhona ngonile ngoba yona into sifuna ukuthi mawukade wenzile abuye umuntu asole mayisola abonge mayibonga Nkosi. Ngiyabonga lensizwa zakithi ngiyabonga nebandla abantwana beNkosi elikwazile ukuba lisuke lize phakathi komzo kwaMkhize ngoba abantwana beNkosi anenzela abantu bakwamkhize njengoba nilapha njena kodwa nenzela imphefumulo yenu ngoba izulu likaShembe liyasetshenzela. Amen. Mayibonge Nkosi. Afanele ulahleke emehlweni kaShembe. Mayibonge Nkosi. Njengoba silapha sizovela emehlweni akhe. Wonke umuntu akathandaza umthandaze enhlizweni yakhe athi Shembe ngabe uyangibona. Mayibonge Nkosi. Ngabe uyangibona na. Akanomya usho lokho enhlizweni yakho. Shembe umbonile yini? Ngoba akekho umuntu ofanele asithele emehlweni kaShembe ngoba wasithela la emhlabeni lasezulwini sithele. Ingakho fanele ukuthi mangumkhokheli noma ushumayele memeze ngaphandle kwendlela ethile uhambe uyovela sizovela uyazinto basilapha. Mayibonge Nkosi. Ngabe ngathi ngikhona la izazi kwaqhamuka insizwe ezimbili zasobuka ngathi noma zasecelongweni ngomunye unyaka kwakusekhona umshumayeli omdala nomkhokheli omdala umama Mazungu ngafika izazi kwafika insizwe ezimbili zasobuka zashumayela into engakaze ngicabanga engayazi khuluma ngokusebenzela uShembe
Zithi lezi insizwa kwake kwahamba umuntu emhlabeni insizwa yayikhona kuleli bandla umthando uShembe. Zithi lezi insizwa zathi mangabe ifika ngaleli insizwa wafika wathi uShembe wathi umntanami wathi njengoba ufikile nje phambi kwami ukwenza kahle zonke izinto wathi kodwa kuwe ngibona ibala lincane khona ibalana kodwa leli ibala njengoba lincane kanje ngeke likwazi ukungena isizweni lami. Akaze zilisho leli ibala lezinsizwa kodwa zathi ngibona ibala kuwena mntanami. Akekho ke abantwana benkosi umuntu ongaphila emhlabeni angabi nalo ibala. Bayibonkosi. Ungabe nenhlanhla abangaphakamisa ukuthi cha mina bakwethu anginalo ibala. Bayibonkosi. Uma ngabe ingilosi nje lapha ide ke ngibiza abanebala singacinga nekwindi ngoba ingawasha amabhali ithi hayi wena nebala ethini nawe wena Ntulo Shumayela ulandela kiba. Mayibonkosi. Nalensizwa ke yafika kwakhonjwa ibala kodwa kwathwala incane lilincane linjalo ngeke ungene kodwa nalezulu. Bakhona bangcwele. Uthi uShembe ithi uShembe mntanami leli ibala ngendlela elincane ngayo ngeke lizegeza nje namanzi angangendishi amanzi nje angangenkomishi angageza leli ibala kodwa ngeke ungene ngoba libala. Mayibonkosi. Ithi lensizwa baba ngicela ungeze. Ithi inkosi ngiqalendlela akekho umuntu ogezwa lapha mntana monke abantu bageza emhlabeni. Umuntu ufike segezile lapha. Ithi lensizwa baba ngicela ubuyele emhlabeni yabuya lensizwa yatshela bakuba ukuthi ihambe kanjani. Ithi ngicela ubuye bakubuyele emhlabeni uhambe zonke igcawu bengigida uqoqa ithukuthuku zami uyifake kule mali ukuthi ugeze leli ibala. Asasi thina singagidiyo sisawo ivulo bayithengile. Mayibonkosi. Nanda ukugidi. Yabuya inkosi yasemhlabeni yaqoqa ithukuthuku uyena seqoqa ukuthi uhambe kanjani kwaba kubo. Yaqoqa ithukuthuku yabuya yathi mntanami ithukuthuku zakho ngitholile ngihambe zonke igcawu eJudiya ebuhleni eGibisila elinda konke ngithi entabeni ngihambile ngayiqoqa azenelanga imaki ngitheleli leli bala lakho linganela ukuba ligezwe imaki ayinelanga imaki. Ithi lensizwa baba ngicela usuke ebuhleni uhambe entabeni umhlanga ngoba kusekhona inhlangakazi ngiqoqa ithukuthuku zami ngentabeni uphinde usuke entabeni ubuye ebuhleni uqoqa ithukuthuku zami ukuze ungeze ibala. Uyabona lo muntu ugezwa into zakhe manje akadezeze emhlabeni. Bayibonkosi. Wehla njani ngiqale indlela ageze ibala ngeliswini. Uma ngabe bantwana benkosi ukhona njengoba sikhona njena ungamsebenzeli uShembe noma ngabe kubizwa ovuka nathi noma ngabe kuyiwaphi noma ngabe kuyongcwatshwa ungayi nje wena uyihlalela uyogeza ngane lapha ibala. Udala manga mangikhokhele ethi asambe siye kulwesini. Udala manga uNkulunkulu ukhona ingane bangizala ayi weba what ekule sibedlela iyafaka ICU ngizovukela kuyona nje ngempolo. Akhona umkhokhela umntana inkosi kusisa uhambe kahle kodwa uShembe yakubona. Uthi wazwa umqambela manga uGcotsho. Mayibonkosi. Izulu bantwana benkosi liyasetshenzela. Uma ngabe uhlele ekhaya abantwana baNkulunkulu imibuzo uthi uzoligeza ngani ibala. Kade ngitshela abantwana baseThafeni izolo ngathi mina ngabe ngeze umfundisi waseGibisili babuDube ekhuluma ngohambo likayise wakhe ukuthi wayehlala lapha ePhakameni edayisa lapha eThekwini. Uthi kwahamba ehleni nomshana wakhe walala umshana wakhe wabesathiwa mvusa akangavuka wabesathiwa mvusa akangavuka. Uthi kanti uba yise kamfundisi uDube usohambeni wasezulwini uthi waphaphama selingaphi ilanga uthi wavuka uthi mayivuka uthi mshana wami uthi kade ngihamba uhambo lude ngihamba nobaba mkhulu. Uthi siyasahamba safika lapho kunomfula lakho lomkhulu. Uthi ngibone amadoda uthi ngabona bonke abantu abahamba ngimncane uthi bebekhona. Uthi kodwa ngithemba ngifika lapha uthi baba mkhulu wathi weDube uthi ngathi mina baba uthi wathi lapha ke Dube kuyandizwa khanjwa ngenyawo. Ukhona indawo sazoyihamba ngokundiza hayi ngenyawo. Sisazondiza la siyakhona.
uthi ubaba umkhulu wasithi fu amaphiko uthi wayesendiza sememkhathini kanjena uthi wathi ndiza Dube uthi ubaba wakhe kwavela kwamila amaqutshana ngamasholuthi wathi uyaqhuma ayikho akwangajizeka akwangenzeka ndiza Dube abayi akwenzeki mayibongosi uthi ayisiyehla inkosi siza kuDube ningixolele bantwana benkosi washanga angekhohliwe ekhaya ngiyazi nani ngakhohliwa wena mayibongosi uthi ayisiyehla yasisondela kuyena iseka Dube umfundisi yathi Dube uyazi ukuthi yini indaba ungamila amaphiko ondiza na uthi wathi uDube kangasi baba wathi awazi usebenza emzini kaNkulunkulu uthi nangampela ubaba wayehlala lapha ePhakameni nje edayisa eThekwini kwakunedokumeniso kuthiwa sekuyosetshenzwa avuka geze ahambe uyidayisela seseshudiya namhlanje mayibongosi kuzobe kunjalo kwabanye kudliwa indaba ebuseni kuvukwa eyikhuma emadokotweni saka kuyosetshenzwa iyomemeza indoda isiyeke uthi wathi mntanami ngunikeza ithuba lokubuyela emhlabeni uyosebenzela amaphiko uthi wabuya ubaba uthi mayesekuya ubaba uthi wayesebenza njalo uthi nawe sesizelwe nathi wayasitshela athi bantu bami izulu liyasetshenzela akungeke imali lentombi lisebenzela izulu lo mama lapha ekhaya mayibongosi ulisebenzela izulu bantwana benkosi ngoba namhlanje nanti imisebenzi yakhe yabonakala mayibongosi Nkosi usebenze. Amen.